Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Бүгін 10 февраль суббота. Жалабат мал базарындабыз. Кыргыз элим сіздерге мал базарды барын тартып, эркек ургач торпоктордон баштап, мондойчасына базар барын тартып көрсөтүп беребиз. Сіздер биз менен болуп туғандар. Шуну басып коюңуздар, экранда үйдө карап турган бармакчаны лайк кнопкасын барыңыздар билесиздер. Муну езип коюңуздар экранда туғандар. Эжелер, байкелер. Езип каналга подписка салып, катталып коебуз. Анан мына мал кой сатам иштешем десе реклама боюнча номер чыгат, тугандар кайрылсаңыздар болот. Биз баштадык анда, бисмилла. Канча болду ака буй? 90 миң сом. Баласын саттыңыз? Баласы жок. Кысыр саам ба? Süt багытында. Süt багытында. 16-15 süt бар. 16-15 sütü бар дейт. Канча беришти ака? 75 mi? 75 миңге сатпадыңыз, Биз баштайбыз каналды, тугандар. Колдоп коюңуздар, катталып, биз 10 миңге адамдар катталып көрдү. Мына эркек торпокторго келдик. Канчадан болду ака? Канчадан болду? 41.200'den 250 somdan ulan. Төртөө 41.250 сомдон. Нодыйкандыкы чоң нодыйкан. Сиздеги канчадан? Var. Mol Turan yüzleri 65'ten. 65'ten. Tikanın yüzleri 60'tan. Болду. Көрдүңүздөр тугандар. Acaka var. 10 sıradan bir Turan yüzüge geledi. Дыйканчылыкпы? Дыйканчылык дейт тугандар, мына уктуңар. Нолука. Канча болду дукан? Сизден бака? Канча деп атасыңар? 50 эркек торпок. Жашы бир жашарда эми өткөн, а? Yaşar boldu. Болдукпу? 46 lira. Канча берди буга? 46 миң берди, а? Мындан эркек торпоктордон баштайбыз. Ака эркек а булар, Канча болду эркеги? Sıra 52 дейт. Муну берди. Канчадан берди ака? 40 verdim alaga. Канча? 46. 46 берип турмун алага. Өзүңүз чыкпайсыз ака. Болду. Мынасыначы канча берди ака наргынсына? 290 verdi. Экөөнө 90 берди ба? Жакшы ака. Жашка жетпеген. Сиздегилер канча сомдон болду ака? 50 mingden. 50 миңден сурабы? Tamam sıravaydı. Сурап айтат дейт. Кийингилерге келе беребиз. Тугандар, лайктарды басып турабыз. Болду. Разнообразный түстөгүлөр катайын. Бар эркек ба? Эркек торпоктор, мына 1 жашка чейингилер. Канча сомдон ака? 45'ten. Bunlar 35'ten. Сураштабы канча? Мунуз чоң 45'тен, мунулар 35'тен дейт. Assalamu alaikum, урматтуу момун мусулмандар. Мындан бир нече күн мурун сиздерден ушу баламдын чет өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз, ошондуктан жетпеген жагына да бир аз жардам кылып койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Жерде Мбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошодо о деньги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Ушу баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Берген садакаңыздарга бизге канча берген болсоңуздар, Аллах таалам сиздерге миң эселеп берсин. Ака торпоктор канчадан болду? Сизденби? 42'den. Assalamu alaikum. Эркек бар, Бир жашка чейингилер булар, жаштары. 42'den. Сураштабы элдер канчадан берди? Канчадан сураштады ака? 38'den бербейт аса? 38 миң сомдон мына ушуларды көрүп турганыңыздар, тугандар. Эркек торпоктор каналга катталып турабыз, подписка кылып. Ушундай эркек торпоктор тугандар. Ургаччылар жака өтөбүз, эркектерди сурап, сиздер үйдө караган бармакчаны басып туруңуздар. 2 миңди басайлы тугандар. Таксыр, канчадан болду сиздегилер? Канчадан? 35 миң сомдон дейт. Эркекпи баары? Жакшы. Канча сурап ататындай? Алдабастан жакшыны айтабыз, Сурай элек, ушундай кылайлы. Дос сен дегенчи?
Bu yamalar şu şerikleri. Suradı bunu? Wow, Qanchaga surab atadi? 33 bin lira. 33 ming so'mga surab atadi desil torpoq erkek. Berem 32. Erkek Qancha berdasiz aka? 32 ming berdasizmi? Erkek. Erkek torpoq 32 ming berdi. Ha, to'g'ri. Mana bu yerda urg'ochilar. Qanchadan o'tasizmi? 42. 42. Angus. Angus. Kaban bo'lib qolibdi bu. Şvet. Shvet qancha? 45. 45 ming so'mdan deydi Shvetni. Ha, yaxshi. Rahmat o'g'an. Sura boshlayveradi. Like'larni bosasiz o'g'anlar. Buni reklama bo'yicha mal qo'y sotilsa nomer turadi, qayrilsangizlar bo'ladi videoning boshida. Urg'ochi torpoq aka. Qancha bo'ldi aka urg'ochisi? 25 lira. 25 qancha so'mga berib aytasiz aka? 18 so'rashdi. 18 so'rashdi va. Var urg'ochi bulardan? Qancha so'mdan ukam? 28. 28 dan. Qanchaga berib aytasiz? Arkasına. Patologini ayt ukam, patologini. 28 27 dan so'rayapsiz. Cho'ng doring ha? Qizildardi. Sendagilarchi? 35. Ağam 30'dan. 35 ekan, alasiz qolganlari 30 dan deydi. Qanchaga berib qo'yding? Diğer tapı geldi. Assalomu alaykum Ravshan aka. Urg'och torpoqdir ha? 25. 25 dan. Mayda torpoqdir, 25 dan. Qanchadan berib aytasiz aka? Suraylik ha? Alarman javob. Alarman javob. Sağın uylar jaqa to'g'anlar, torpoqni uylar jaqa o'tib, sizlar like'larni bosib, xat olib turasiz, podpis saqlang. Nima? Ko'rinsizlar. Ya torpoq erkak urg'ochi bu. Urg'ochi. Enesi qanchani tug'ib qo'ygan buni? Enesi 4 tuğan. 4 tug'an. Qancha so'mda o'tasan? Qancha berishdi? Unda berganini aytaylik, ellar so'ragan. Azraqda aldık. Aldinglarmi? 70 bin aldık. Ha, 70 ga aldinglar. Payda bersa sotasizlar. 70 ga olibdir. Ha, yaxshi tug'an. Al satarlar aldık deydi tug'anlar. Mana o sağın uylardan da. O semiz sigir var, semiz sigirler. Ha, sırayveradi. Balası urg'och ekan. Aka qancha so'm bo'ldi aqchasi? Ha, 2 çıkıştı. 85 bin. 85 ming so'm deydi. Nerede sakaş olur lan? 117 bin. Qanchani tug'an aka bu? 4. olası. 4-olasi 117 ming deydi. Ha, balasi urg'och ekan. O'tib turadi o'g'anlar. Bunday qilib sağın uylarni surab boshlayveramiz. Sut og'ib ketgan uyda. Suralsa. Taqsir qancha bo'ldi to'y? Buna. 90 suraşım. Qancha oldu bu? 60 balası urg'och ekan. 60 ming. 60 ming so'm bo'ldi. Bunun balasicha tug'an? Urg'och. Qancha bo'ldi? 5 gün oldu. Yo'q. Aqchasi 90 ga surashdi ta. Qanchani tug'an uy? Birinchi ekan ha? 90 ga surayotadi deydi uyda tug'anlar. Yaxshi. Rahmat tug'an. Yo'q, kameram ko'rdim. Assalomu alaykum. Qanchani tug'an? 5 dan o'tib qolibdi-a tug'a u ya? Qancha so'm bo'ldi tug'an? 80 versen bir veyda. 80 bersangiz berib aytadi. Balası erkek eken. Balasi erkek. Ha, yaxshi. 80 ming so'mga berib aytadi ekan. Bu yoqda sağın uylar negizli yaxshi tartadi ellar. Olib, balasi erkek. Uyda bir 2-3 tug'an uy ekan. Qancha so'mda o'tasiz aka? 100. Qancha so'rayotadi? 70. 77 so'rashdi va? Ha, yaxshi aka. 100 ming so'mda 77 so'rashdi. Shu bo'yda sağın uyda. Qanchani tug'an uy, ava? Şu birincisi mi? Birinchisi. Balasi erkek? Yok, bundan. Qancha so'mda o'tasiz va qancha berishdi tug'a elda? Berdiler hem. Kansınlıkta yelçiga. Qancha so'mda o'tasiz buni? Aqchasini jo'n. 110 ming so'm, ha? Ha, yaxshi. Nima o'jaqdagisi da bor ekan. Bu qancha do'st? Ulan bir 2-3 tug'ani yo'q shuyda. İkinci balası mı? Yok, bir. Ikkinchi balasi 110 ming. Qancha so'rashdi u? Hazır. 110 ming so'm ekan. Torpoq erkak tug'an.
Urgaç okşaydı. Urgaç ekan. Qanchani tug'an edi taqsir? 4-nji olsun. 4-nji olasiz. Qancha so'mda o'tasizmi aqchasi? Surashdimi? Soyalik. Böyle 115 bin kim var? Zor. Ne olacak da? 49 çıktı. Bazar kabar kattalıp koyuyorlar. Aga kança berdi suyga? 95 bin ver odam. 95 bin berdi. Kançan tuğan dostum oy? 3'lü tuğan 95 bin. 100 oda da okşaydı ha? 120 oda degen 95 bin son berdi degen. Like'larınızlar bası turunglar. Jah sağınuylar. Korpok erkek mi aka? Kançan tuğan öbür? 3'lü tuğan okşaydı ha? İkincisi kimdi? Kança berişti? 99 berişti ekan. Şu sağınuyga. Rahmat taqsir. Ne olacak da? Sağın bir oy. Hava kança verip koydunuz? 88 verdim. Bala erkek urgaçı. Urgaçı. Kançan tuğanı? 4-nji balası. Var diyelezin mi? 88 bin so'm verip verir. Hava. Oşuluyga. 88 bin so'm. 88 verdim. Alam. Diğerine 5'te. Alsan 94. Rasımda men. Çok. 95'e buna atışıp birer verse 1000 so'm. Alvaysın 94 yok. Hadi ver. Getdik bas. 94. 5 gel. 5 gel. Vermeyin. Son 5'ke aldı o da şöyle. 94 beri tat. Uyson ekan biroq. Jelinden. Jelinderi de çoğun şu eceler, jengeler jön saydı ekan da. Yaxshi aldı. Balası qanday ekan? Erkek urgaç tuttu ekan da. Urgaç. 94 jarım. Hava bering ham hava ey. Bering hava shuncha olib qoldi. Bering ham 94 jarımga ketdim men. Şöyle. Sağın uylar jaynap ketdi. Qancha oldu mına şu et? Do'st. 110. Birinchi balasi. İkinci balasi. Balasi erkek? Qancha litr süt var? 8 litr sütü var. Surashdimi? Ova, to'g'ri. Shunday. Atbazan darvozasidan chiqib turadi. To'g'ri etak jag'ini o'tsam, narxi boshlarni. Aka uyning shvetini qarmabsiz-ku, shvetini. Balasi erkek aka? Urgaç qancha so'mda o'tasiz? 160 lira. 160. Qancha berishdi aka ba'zi? 143 verişti. 143 berishdi. Ha, bo'ldi aka. 143. Bazar qabar akalar, qatta olib turasizlar. Buqalarga keldik to'g'anda. Cho'ngroq buqalar. Aka buqalar qancha yosh qanday bo'lib qoladi? 2 yashar? 1,5 yashar buqalar deydi. Erkek. Qancha bo'ldi aka? Qanchaga berib edingiz? Yem geldik. Deyim, aqchasini qanchada o'tasiz? Eko'ndan 135. 135 ha? Sizlargacha taqsir 55 bin kam var. 55 bin kim var deydi olani. Ammo o'scha cho'mi? 75 bin so'm kim var deydi. Ular. Rahmat. Ketmaydi ha? Qancha yerdasiz do'st? 64 verdim. 64 salom alaykum. Salom alaykum. Qanchada o'tasiz aka siz? Salom alaykum. 70 da o'tasizmi? 64 ming so'm ber. Şu 1000 so'm qolib turdi o'rtamizda akalar.